دماش تماشاوان عزیز و بخیر هاتن حوشامه صحبت الحوشه دی ساده است که مهدی متوش باجاری آمده به میوان رنگین به انرژی کی زده به کیف به حنک به ادبیات به ویژه به فلکلور ام دیسا لهمبری هفن به کیف خوشی کی مزن ایرو میوان کی من گلک عزیز هيا فخر و شاهنازی کی یکو او بخوام مستای مبو بشتوي از بوما استاجري وي ودوفرا مبهرة ماموستاتي كر و نتنه يعني حوالتي ودوستاني وماموستاتي لآلية كي لدوست همو كرداية برس إلهامي سيدار از بني تو سرسرم سرچاوم هاتي سلام جلك سپاس تقل حوشا صحبت كريا يا نا بله صحبتا ناف مالي خوشه يا حوشه خوشه البته حوشه خوشش بو كردكي حوشه سرسربانا سرمكي ايشانشينا برس إلهامي سيدار نویسکار شاعر يعني هلبسفان و هر سال لکولینر بگمان چیروک که یه گلک بالکشی هيا الهامی سیدار یا ماموستا الهامی سیدار کو حتی دوره کیجی او به ادبیات ترکی را مجبور بوش خواه ماموستایی زمان و ادبیات ترکیه بشته 40 سال یخوا دوج ترکیه بردا گوت از کردی هم بم کردی هم بو و همو میلخان هذا سر ادبیات کردی و زمان کردی دو سر چا کردیات چاوه یعنی هاتی آستکی باش یا نه بله يعني حتى بريد السيسالوجي من نوير بو از كردي السر كردية بيتر تيربن باوريان بمتنه بو هرچی خاص من در رومانین کردی نویساند بو رومانه کی خوشی ملائکه جی دمرن بناوی جان من آدابته کر بو آدابته کردی کر بو لدی ساجی من نویر بو از کردی و برهمین پر خورد ترسيا يعني جوید ترسیام جبرکو 40 سالی بهتر خوندن امن تل سر کردی بو نویساندن امن سر کردی بو آره نزدیک باشه اوهاد باشه چهته بله فرماز بنی و عافیت نوشی جان بخورم تو مستای منی سر چواهاتی آره ام بحثت وی ترسل كنت اقول ترسا من هبو شو ترسل دبرتوكي من هلبسته هبو بالتركي آره روماني من هبون حتى كون مدس بكردي كر سالين 2004 من بريارك دا رومانا منا داوي اسمانكي دن دركت نا چاپاويانو همو جوتان ايتاكي دركن ابريجي كوج ارامي دركت بون جوشان خانين دن دركت بون ناجش وشان خانين ايتاكي دركن اسمانكي دن منوسان ما برنامج چکر شخو من میل من لسر کردی هبو داخواز امنه هری مازن لسر اوکی بو مدگو از زمان خو زکماکی از هیم ببن فیر ببن بله جبرکو ام نفشکی اسیمیلاسیون بو ما مصا گوتنک هيد بجا خرزي يعني خرزان كون دبجنا ومنطقه سيرتي وباطمان يعني اوه هرمي حتى برش جمي باطمان ومصرش تدايا حزو قوزلق تدايا هر وكي سيرتو بايقان جد كرنا شاي مرتو خوش تخيل شاي مرتو ساسونش خو جهه سهل دانا مالا شرف كود بجي مالا علي الرحمن علي يونس بله دبي قالك رق قوتنيوان يعني الرق تشواد ب كرديه واجي حشكه زحبي واسخن زح الله خالص دبي حتى قوتنك هاد بين خوازي بالشيلاندنا بوتيا نب غازي كرنا خارنا خرزيه يعني دمك غازي تي خارنه تجي كن حشكن يعني بله دقوتنا خد الرشدن تعنيادن يعني تنكاري تشتكي بوانا يعني حتى يعني قاوا جو نو نو والله بله اري نو والله صون جيت خونيا نو والله شو شغلت باب خدي يعني صار نجي خل عرضيه خم تنكاري تشتكي وانا بدي قبول كده يعني كرديا في تاليه توهين بوي كرديا غرز يحشكه يعني نرمه من كرديا ستاندارد يعني جبركو از كردي سر كتابان فيربوم كتابا خون قال لك كتابا خون كتابا اول قد خيا كل سر كتابين كردي رابون سالن 2000 ده پرتوکا اول کو مخوند حسن متو لابیرانت جنان هیان هاجی پرتوکا کو هریجی حزدکم اول جبر کو دسپیک بو يعني همش بر دسپیک بو همجي قلت خرط بو صوبات ويا حليم يوسف جي اوجي قلت خرط بو قلت برتوك مخوندن همو برتوكان مخوندن يعني ويش اخذ كردي شات بنفساندن لبلي باشا اسبوشمان من قلك يعني فيغا بعد نكارم بخينم يعني قصبون اما يحسن متي نو صار وقت كويس كتابيتك وقت كويس خوندكارك تجيبهم دائما بحث ادبيات تركيد كرا وادبيات براستيجي يعني يجبركو اجي
من زاني هال سر زبان اوكي خد يعني ازوت مسكت شي هافن بله يعني مديكو بله ادبياتك تشاو بين تكون بين ادبياتك نورمال عاديه يعني ortalamaya حتى كون من ادبيات كردي ناس نكربو جات دما وقت البولي بو تماشاوان ما يعني بلا نابرا منو ودا بمينا الهامي سيدار دما كو باسوان بيلن ادبيات تركيد كر والله ما عاشق ادبيات تركيد بو يعني كو قصه بعشق وشوق بحث كر جبو ادبيات كرديجي او عشق وشوقته هي بهتريان بيلكي شي كمتره زانينگا انقره مخون من درساج اوكي قلت درس بجارتي زمان فارسي قلت زمان ديكته جرامري خوندني عنوان يا بر خوشان شو شو من حيام حافظ شيرازي وانا من كلاسيكين يعني هم كلاسيكين ادبيات كلاسيك اتركا هم شيء فارسا برمجي حذكر بيتريجي مجا عمر حيام اوكي حافظ شيرازي من حذكر باشا فريد الدين عطار او بو نفيسكاري من السركه وشعري من السركه يا دنجك يعني او دنج لمن خوش دهات طبي هاي مش اوكي تنبو يعني ملاي جزيري تنبو وهاي مش ملا حسيني باطي تنبو احمد خاني تنبو دنج اوكي وكي شورشكر رقم ناو اوكي تفجري سياسي دبون منافي جيگر خين مساعد كر وكي شورشكر نجي احمد خانيش بر مموزين مساعد كر لبلي يعني شو هاي مش ادبياتك كردي كلاسيك هي تنبو میگو ادبیات کرد تنه يعني ادبیات کردی سر کردی ما تخش کردی نزان حتى كان سالي حتى وصل 20 سال يوم فلان 20 سال باش هدي من نافي وان بهيس اري باش كو من بريار دا از بكردي هم بمم ومجو از تقص حتى از بكردي تشتكي نفسينم از نامر يعني من دا برخوا دا برخوا ومدس بخوندنه كده حتى كنت ديم جو من دس مش حسن بتي لابيرانتا جنان وصوباتو من دس بيكر باشي محمد uzun بحمو برهمين محمد uzun مخوندن وإدني مخوندن وإدني ديوانا ملاي جزيري كتدستمن بله مجي حسكرنا كأدبياتا كلاسيك عربا يا فارسا تركا بر يعني مربش فزوري حزذكر شهبالي حزذكر باقي من حزذكر أدبياتا نوجانجي من بر حزذكر يعني همو الدنيا تركاجي شاهد الدنيا شيء يوم قاوا من ملاي جزيري خند هلبس تاويا أول كوبا طرزك اوكي هاتيه نفساندن بالتربيه هاتيه نفساندن جبو هر رزكي حافظ شيرازي سي رز دانين سري اري وكي تربيه وكي نظيرك نفساندن همو بوچون من ان سر ادبيات لسر الشعر سر بواتيكاي سروبنوبن الله ملاي جزيري هلبستا عول همو بوچون من ان سر شعر الدنيا تلي سرو بنوكر جي بوشكين بقرا حيا بودلر رامبو جي كولورويتش بقرا حيا ازرا بوند والت ويتمان وحتى ويليام باتلر ييتس جي شكسبير بقرا حيا دانتا أليغيري حيا هوميروس نوكي كردك وكي خوندوانك قاوا من ملا خوند مگو اوش توا جیرتره تنی حافظ شیرازی مگو يعني دنگی حافظ شیرازیه پده به حیام جی خورترها تلبستی نه ما مصطفى دما تو من باش ناست کی از نوکی يعني از تشتا وکی نت و پرور نانر والله تلوي تشاود تشيروكا سيري وعلي محمد داد بجا خوش كامد بالتلوي دا اخفي از الفر بعربيش خالد نبيسم تجي الود دا اخفي للفر بورتا جاني من يعني رادباش بركو كلاجات الديمن يعني بلكي تعريفك بلكي يعني مجازك بفي رنجي يكو شي احمد الجزيري ملاي الجزيري او قصة باش تصوير بكرا متافورك يجيلك باش وقت ساعات تخوش ليه دبن ام فلاش باك يمكن نابكو الروحانيات تتا او دخزا هلبستا كردي هبو دهات ما سريش خا جبركو ريتمن وان شيرازي حافظ شيرازي حيام درس اوكي قلت برخوش هو تام من بيفا جريب ده تمام بردوا من بيفا جريب ده يعني قاواكو ملاي جزيري خند و حتى انها جارة اولكم خند يعني تقز من نكيمي 20 جارة خنديه وديواني نكيمي 20 جارة من خنديه قاواكو اش دنيا عاجز دبن قاوا اجي هر تشتيت كرخم درت خم ديواني شخورة دخينم چند هلبس سي هلبس 4 هلبس حتى كارم بخينم بينامن ذدبه
ملو في بينا من ذا اري ملا بينا من ذا سردست او كلماكو حتابة هلال أبرو نتني الشعر نتني ادبياته نتني فلسفه نتني علمه هرتشته الحل مالا فارسكي ديوانك اوكي هي حافظي شيرازي حافظ هي شيرازي. يمشي كردا دفي لهر مالكي جرك تقز ديوانا حافظ ملاي جزيري هذا ملاي جزيري هذا قضى مخن مگو یا دمکی او حسکرنا منا خیام حافظ شیرازی زمان من یار مهریبانم دانا و خوش بیانم هر مشکلی کی داری مشکل گشای آنم شارینه کی خیام استاد مجبر کربو اوقات اوکیش ادبیات فارسیش شعر فارسی من حز ذکر پاشی مگو دمکی تفج بر کردیه قال لك شعر كرد مخابن جمله قوتنا ذي قوتنا يعني تل داويا اوكي روماني خوزي تاكرا فرهنجو كتشكرا جبرتش عربي وفارسي اري يعني هكر شعرك كرد شعر بنفسينا هكر شيروك نفيسك كرد شيروكا بنفسينا هكر رومانوسك كرد رومانك بنفسينا وجبو هلبست ملاي جزيري حوجي بفرهنجوك كي ببينا يعني يعني خلي سريع خلي سريع وادبيات يعني مرو يجعل حمود دنياي وصايه ادبيات تشتكي دنا من شما البر سقراطا ويليام فولكنر قوت ان اوليسيس جيمس جويس قوت مثلا زماني وان زمانك ميكانيكيه زمانك اوليسيس كو ايرلنديان لسر انستيتو دانينا يعني كو فين بكل بانجليزيه اما بزمانك ميكانيك او كرنا او يكو ببيلا هشيد نفسين روماني خد في اواي كارتينن ويشي ويب كارتينن de etrkadeci mesela Oğuz Atay em bejin zamanaki usap kartine lebele em dönerim mesela nivîskarîme gelek ku ber bi nûjentiye ve diçin xwe wekî nûjen dihespînin ew dikin dixin rê ben em modernin postmodernin vê yekê jî bêjim ku niha İlhamî Sîdar mamosta İlhamî Sîdar li ser destana memê alan dixebite ev xalekî girîng e mamosta wextê me zêde nîne li hêjaya em behsa memê alan kirin ku îro behsa memozîn tê kirin îlhama xwe ku ji destana memê alan girtiye û heman tişte bawer ke xebata te û romana te yê li ser memê alan hat çi merhelê de em hinek behsa bikin nîzîkê çarpênc me he me dest pê kir bi navê Memûdîn û hatiye çiyekî jî Xwedê his kiribe heta yani payizê belkî ber erê were ber çapê gelek xweş ev sohbetên edebiyatê li ciyekê ez çend pirsên magazînî ji te bikim mamosta qehremanê te kî ye tê bêjî Melay Cizîrî ya na qehremanê min Melay Cizîrî ye rast e Melay Cizîrî ye deha qesa Medhû Senawî de miheqeq bêguman tê bêjî Melay Cizîrî bajarê te yê Kurdistanê kî jî ye bajarê min ê Kurdistanê Colamêrg û wan e ji wanê hez dikim Colamêrg hez çima bo çi ye ji ber ku rihê kurdewariyê hevêga bajar wekî mekan Amede Diyarbekirê yani hezkirineke sî sal e li vê derê me bi wekî mekîn wekî dîrok mesela belê wekî mekên na mekan xweş e mekîn yani mekan xweş e bes xelkê Diyarbekir tu ji we hez nakî yani ez yani çiraz yani qelsiya wî heye yani qelsiya wî ji rihekî kurdewariyê pir dûr in Diyarbekir belê Diyarbekirê ji rihekî kurdewariyê pir ama yani bi dîroka xwe bi bajariya xwe ya bi axa xwe de her kevirê Amedê de Diyarbekirê de rihê kurdayetî heye de her kevirê ku huriya û mîtaniya û em bêjin merwaniya ku li vir daniye ser hev rihê kurdîtiyê heye ez gava ji Amedê derdkevim ez mesela naçima alî bajarê nû daîmciyê min ev mekanin Kurda û bav û bapîrê Kurda û kiriye ava kiriye ama wekî rihê kurdewariyê pîvana te kurdewarî çi ye pîvanê û Colamêrgê pîvana te kurdewarî çi ye mesela tu ji kesekî wextê bibînî û tu li serê pîvanekî ji xwe re li gor xwe nirxandinekê bikî biya te pîvanê kurdewarî çi ye esalet e cewhera herî giranbuha rihê kurdewariyê de esalet e esalet ne ji alî malbatê ve ne ji alî xwînê ve ji qala tovrim diye dikim ji her bi her liv û tevgerê xwe
Napolyon Brabun dibe u- asalet bimi dest peki. برابون و رونش نخه براستی اجی کرمانجم نه یعنی نه گریدای عشیرکم و نه و آغاتی و نه شیخیتی تشتک ملت نه اجی کرمانجم اجی جزارم جانجم ده پرسن بیشتر کنم بخوده او که من عسالت بم دست بید که یعنی نجوی او که اما لت asalet dibini ملت کیده asalet ملت dibini. کیده Dîtina asalet yani. نیوان پرورن نیارته وره خوابه جد برده دریته نیارته خلکê colemergê wanê serhedê اری yani. اوی کو رح کردواری بواره Wanê ki هیا behdîne alî دری ser. خو ودکن Rastî sohbetekî xweş bû. Aha hûrek hûrek jî carna baranê li me dikir. Ez gelekî xweş bûm be ezmandina te. Bi rastî jî tu hêjayî. ساری گلی سپاس Yani gotinek Kurdî het bê mêrmêran nas dike. جامعیت Lê bi rastî jî tu hêjayî wek mamostayekî wek ketkarekî edebiyata Kurdî. Dema İlhamî Sîdar wan helbestên tevfîq fikret dixwan dayê. الو نازم Sınıfta heciye حکمت yani hece. Nazım Hikmet dixwan da way babu te hosab enerjiye dixwan da. احمد عارف تقول قيت اوها ديواري اوكي بلارزه يعني ان شاء الله ام جبوي كرديه جي ام جبوي زماني خوا او زماني كنت في 15 سال اللي زفري و بو تشد بجن بو كفرك ميهنج جبويتا شارينا كي ام بجن و خاطر خو صف قازن تماشاوان جام هاتن داويا بروجرام خوا صبيت وان كيليان ديسا بميفانك جدا بصحبتك بابتك جدا عمل بيشبري هبن حتى صبي بلا هرتش بدلي واب بخاطري و الهامي سيدار البته که لسر مرنا آرین میرکان لنفسان بود البته که سپونتان بود سرودا مرنه من دید او برخدیر عزیز دلی لسر ببکن چاوان جوتک کبوک دوینشی من دید لسر انیا برقوق هفت رنگین کسکسور دسیسی من دید او برخودیر عزیز دلی لسر باسکن فرشته کی جا اسمانین بهشت دبشری من دید لسر هنارکان گلن هفت برد بشکری ايرو چوما وانه جوانه وده علي الرابع قايكو كلكو جميال هف جرده هم بچن جمتران عيسى لو 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 درده بجا دليل صجرا لو دلو ورا المنو الشري بمطراني ورا البيهوق جي لو 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 في براني مطران عيسى جوه زمان حيان هنا ويقال كشكو ديوان خانه ميرو مير خزال حدراني ورا المنو الشري اخ بمطراني